रंजुबाला वीडियो। सकाल सकाल कालिया को दर्शन पाई आम बाहर मंदिर श्री मंदिर अभिमुखे एवं आसीगलु पहुँची गलु एवं पुरी श्री मंदिर आज सकाल भोर भोर आसीगलु श्री मंदिर अभिमुखे आम जाऊँ पद चला करदे चली चली जाऊँ एवं आउ अल्प बाट रहा जगह मंदिर में पहुँचवाटा आप देखुं जय जगन्नाथ आप देखुं आम आसीगलु जगन्नाथ आमको सकाल सकाल बहुत सुंदर भाव दृश्य मान मंदिर कि सुंदर कि आनंदमय कालियार धाम स्वर्ग धाम मन पूरी उठू सकाल सकाल अत्युत सुंदर कि सुंदर दर्शन। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। सकाल सकाल दर्शन भाग्य थे मिले आपण मानकर दर्शन सुलभ मन मोहि जाऊँ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। अति सुंदर दृश्यमान प्रभु जगन्नाथ मंदिर आहा कि नेत्र हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। एबे आमे जाउछे उत्तर द्वार अभिमुखे। उत्तर द्वार आपण मानू देखेबी आपण माने उत्तर द्वार को देखिबे सेटा के भली भाव में खोला अछि भक्त मानक पई आपण माने देखिबे वीडियो रे बहुत सुंदर दृश्यमान अतुर्त दृश्य। जय जगन्नाथ जगन्नाथंकर धाम सकाल सकाल आपणकर दिनमय पवित्र हवा ये वीडियो देखला पर। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। उत्तर द्वार को जीवा बाटरे आपण मानकर डाहाण पाखे पड़ो हाईटेक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल किसी कैंपस से स्थापित होती अस्थायी स्थापित डाहाण पटे पड़ो एवं यार आगू टिके गले उत्तर द्वार पाखरे अच्छी पश्चिम द्वार मठ। यह हूँ पश्चिम द्वार मठ जहाँकि एबे वीडियो स्क्रीन रे आपण देखुं ये पश्चिम द्वार मठ तारी आगू रही पानी टांकी जगन्नाथ पानी टांकी कि सुंदर है पानी टांकी रे देखुं उत्तर द्वार यहाँ देखुं आपण मैंने आम से उत्तर द्वार अभिमुखे जाऊे उत्तर द्वार देखापी। ये हूँ महाप्रभुंर उत्तर द्वार जोटा कि आपने देखुं एवं उत्तर द्वार सम्मुखें किभली भाव में सुंदर कारुकार्य सजा होती उत्तर द्वार प्राकृतिक परिवेश भी बहुत आनंदमय ये हूँ उत्तर द्वार सम्मुख। यहाँ हूँ जगन्नाथ उत्तर मुख उत्तर पट द्वार जहाँकि सकाल सकाल आम आस दर्शन पाई जहाँकि पहड़ पड़ी माने सॉरी बंद अच्छी खोला है। ये हूँ उत्तर द्वार उत्तर द्वार दृश्य। एबे आम चलू पश्चिम द्वार पटक पश्चिम द्वार पटे देखा आप पश्चिम द्वार कि भाव में अच्छी उत्तर द्वार पाखे पश्चिम द्वार जावाक बाटर आप डाहाण बाट पाखे पड़ो सुंदर गार्डन सुंदर बगीचा फूल रे सजा सजी बहुत विभिन्न प्रकार फूल लगी बगीचा है सुंदर फूल बगीचा आपण मैंने देखिपारे। उत्तर द्वार को पश्चिम द्वार को जीवा बाटरे डाहाण साइड रे आपनकर से बगीचाटी पड़ो पानी टांकी पाखे से अवस्थित। एबे आम चलू पश्चिम द्वार अभिमुखे आपण मैंने देखुं पश्चिम द्वार किभली सुंदर उठी चतुर्पार्श्वर परिक्रमा जो परिदर्शित। ये हूँ मेघनाथ पाचेरी एवं प्रभु श्रीमंदिर पश्चिम पाख ये पश्चिम द्वार ये वीडियो देखुं पश्चिम द्वार एवं पश्चिम द्वार डाहाण पटे फूल सज्जित गार्डन बहुत सुंदर दृश्य आपने देखुं कि सुंदर होती पश्चिम द्वार
ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର। ଇଏ ହେଉଛି ମେଘନାଥ ପାଚେରୀ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଙ୍କର। ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଅଭିମୁଖେ। କି ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା, ରାସ୍ତା ଚକାଚକ ହେଇଛି, ରାସ୍ତା ବି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ରାମଙ୍କର ଫଟୋ। ଇଏ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବଗିଚା, ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା। କି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏ ବଗିଚାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଛି ଏଇ ବଗିଚା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ଯାହାକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ହେଇଛି। ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଅଭିମୁଖେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମ ଆଗେ ଆଗେ ନନା ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରକୁ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରର ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରର ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଏବଂ କି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଏଇ ଫଟୋରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସହିତ ଆବୃତ ହୋଇଛି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରର ଦୃଶ୍ୟ। କି ସୁନ୍ଦର ଏ ଦୃଶ୍ୟ, କି ସୁନ୍ଦର ଦ୍ୱାର ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଫାଇନାଲି ଆମେ 3 ଦ୍ୱାର ଦେଖି ସାରିଲୁ ଏବଂ ଯାଉଛୁ ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର ପଟକୁ, ଯେଉଁଟାକି ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ସେ ପଟକୁ ଯାଉଛୁ। ତାରି ଅଭିମୁଖେ ଆପଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର, ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର। ଫାଇନାଲି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 3 ଦ୍ୱାର ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଏଠି ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ଫାଇନାଲି ଚାରିପାଖେ ଆମେ ବୁଲିଗଲୁ ଚତୁର୍ଦିଗ। ଫାଇନାଲି ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର। ଆମେ 3 ଦ୍ୱାର ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ସାରିଲି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ 3 ଦ୍ୱାର ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ, ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର। ଆମେ ଚତୁର୍ଦିଗ ବୁଲି ସାରିଲେ। କି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର, ଯେଉଁଟାକି ମେନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ, ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର, ପୂର୍ବ ପଟ ଦ୍ୱାର, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଚତୁର୍ଦିଗ ଦେଖିପାରିଲେ। ଚାରିପଟ ଦିଗ ମାନେ 4 ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପରେ 4 ଦ୍ୱାର ଦେଖିବେ ଏବଂ ଫାଇନାଲି ଏଇଟା ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର, ଯେଉଁଟାକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିଛି ଦର୍ଶନ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରର ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ପହଡ଼ ଖୋଲିବ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିତର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ କିଭଳି କରାଯାଇଛି। କେତେ ଭକ୍ତ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଶାବାଦୀ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାରାମାନେ ବି ଅପେକ୍ଷା ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେ ବି ତାଙ୍କର କି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ଏବେ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆମେ ଏଠି ପଚାରି ବୁଝିବା ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କଠୁ କେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କେମିତି କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ପ୍ରବାସୀ ବି ପ୍ରବାସୀ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ସେବା ନାଁରେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ତରଫରୁ। ଆଉ ଗୋଇଙ୍କା ଧର୍ମଶାଳାରେ ରହିଛୁ, ସେବା କରୁଛୁ। ସେ ଶୁଖିଲା ଚୁଡ଼ା, ବିସ୍କୁଟ, ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ ଯୋଗା ହେଉଛି। ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି? 4ଟା ବେଳୁ ସ୍ନାନ ସହିତ କରିକି ଆସିଛୁ। ଏଠି ଘଣ୍ଟେ ହେଇଯିବ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏଠି ସେବାୟତମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ 6:30 ବେଳକୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ